Wakichawi sampai kalwara sarata ki purijari Bolivia TV intandiri burata barka ciraka sapurur habawa ila kulya kada kampe amoit irina kampe irpina kampe wakichawin arus kip awe haut haraki ukabapi duam akalwan ha ma kulya kau purt aniraki kupaha redes sociales akallika tokinwa aimararu yatichas karaki YouTube y kakorateja TikTok sayari Instagram Facebook tokera kupaha aymara rusa wai natawa korakaro hila kulya karakaro ya tichran taraku katokitu wakupan paru skip awainyari kunam tampis kayanta wayataida ya kau kabarada kas ya tich katoki ya tinya taki hiwa sampai hikat asiwa kulya kanaira kanta taita bautista kupaha likatok aymar aru ya tichirakiu kabaraki kupaha aka upea linguística idiomas tokedawa iya tintas karak kabakal equipo ni upan barun asinyani kuliaka naira walik poni identidades wakil jawer Bolivia tebe toker port andaha arun tanyani barka jirakaro askar wakipan hilata Edwin paisuma hawil atamata ka wakichawe maru nayaha anchitaha arun tanymunta hitnakateha anchit pachanha unchu kisipkia ka wakichaweha Hali laki parai kuliah kadaira walik port antaha asida kuparuk sa aksa Bolivia tebe tokera katok ataha ira kupampe harus skip ayari mawarokawa untayari kurhabas kupaka hailintas que hailiu toques yatichaski katoke uyhayataki. Para entrar en contexto vamos a ver un pequeño video en donde ella está cantando, está enseñando la lengua aymara, cantando a los hermanos y hermanas. Entonces, adelante. Kamisaki hilatana kuyakanaka akasuma kuchitawi siyamula sutiniwa takamuna sinya chuimampi umanakataki akamsiwa Astai, hachanya ruraki sapurtastai. Hanwali ruraki sapurtastai, hachanya ruraki sapurtastai. Siyamula hawai chakatainai, kargamula hawai chakatainai. Siyamula hawai chakatainai, kargamula hawai chakatainai. Maya cerveza kwai alaktastai, miria alkula kwai alaktastai. Maya cerveza kwai alaktastai, miria alkula kwai alaktastai. Cervezu maika mau chakatainai, alkolu maika mau chakatainai. Cervezu maika mau chakatainai, alkolu maika mau chakatainai. Leke ruai histastai, anya tuya ruai histastai, tikina pampang kiu sakituai, hangko may pampang kiu sakituai. Leke ruai histastai. Hay aquí para ella ukabatua kuliaka daira kupaha redes sociales aka TikTok tokinda haili wirakampe aymara rusa sartayas karaki aymara rusap arkhtayaski barka cidakaro aka orak pacara kabaha ijaku charuskip ajari kuliaka daira kitisa kuliaka dairaha ida sa komentari didakau akalon hisipki kiti pachas kuliah kita redes sosial token himana unikawait hai sasida wisip pacha kiti tas kuliaka Aliki hilata edin nayan sutiha pokat sutiha naira cantataita bautista wa nayaha kaisa provincia o masuyo suksatato ya nukamaraki nayaha ka Universidad Pública del Alto xaktukanwa nayaha takaskta cuarto año kankaskta Kali lagi perai kurham sa aymara yatinta waitati ukai hubahis kat pachacha akamba haile wiragambe yatintiri ta ukai hanicha Hani wanaya aymari tekta trabajo kaya ukapachanha. Ah ya. Ukamaha hisnaya L2 hisnati. Hiso kama aymarak nayan pair lakhrahaw. Pair lakhraya ni cham. Naira kat castellano yatinda waitah. Kuwi aymar yatindas ktah.
Hizo como. Halilaki particular kadaira kunam tampisa akama redes sociales y katoqina yatichaya ka Facebook, Instagram, TikTok kabaraki sayani yaqal awdak toqih bah yatichrantan qalyan tawaita katoq barkachi nakara kalwana ayani. Nayaja ka redes sociales no uka toqina kan hanaya qalta waita waina tawakuna karu Aymara yatichañataki kunateja hichapachanakanja panakajani usuma yatipkit no parlaña arsaña aymara ruta ukata nayataka hawali wa kiskiri wa waina nakaru tawakonakaru kamaraki hiskala nakaru aymar yatichaña no ukatwa nayaja aka video naka uka yakaka hasta materiales didácticos ukanaka ukata nayaj lurta redes sociales ukatojena kanja Akama yatija wiraka istasira barkachi nakaja kamsaki sa sapje wanagaros kumaru sa kilkantani pajatam wanaga kamsaki sa kotokit ha arsubje. Ya kapanakasi wali halil tabjetu no wali halil tabjetu naira katar sarantas kakim kuriaka wali yatija ka redes sociales ukatojena kanja waina naka yatib khanya pawa ukata wali wakiskiri wa huma yatichanya mawa kamsasina upana kaha qilqabjetu Han wali arsurina karusti kam sawira kismas ya kapana kasab kharaki ay mana hani askikit no kunata kisuka yatichta no antes inglés yatiñawas kama na karso priganicha kaboriski barka chida ka kurda kare khau kabatu wa kulyaka daira hupaha ay mararusa amanjaski arsusi pataki sa waina tawa qada karusa arkhtayaski dio paksa waistu yaqipahan wali amtan haqira ka khasa phagipi ay maras kunta girakisti kunna kitira kupal gesti chaste ja inglés aro yatin khanya saha ko yaqaru da ka yat khatajasa sidawa arsu wa yabkharak wa toqitha Ania ukama harus udah kahwali kita aman cenya wakisi sinsa sedikit baca wadakar sarip haraks bawah. Kuliaka naira kau kiri redes sociales tokeda kansa ya tichrantas kita nia kau khar kiri naga sotih. Hilpa chaha TikTok anchitaha abna kaskta. Kamera ki Facebook, YouTube, Instagram ukatokana kan ya tichas karakta. Kampirus TikTok hilpa chaha. TikTok orang sih kau khar kiri naga sotih. Tung kawaran kau kama picho. Ya YouTube tuh kan kamera ki yani cha? Por ahí. Kama no. Kaboriski warka cira ka wali wakiskri wa kama kalika toki ay mararusa ya tichrantanya kau kama takwa ukampich amancha wa hutkane sulika ka suinta phanu kha nayak kulyak kama poniu arst ajmont to kontais hailin tans mont tasinsa sapha gira kispau barka ciraka kam sawiyas masa kuri hamax unikta kuruna kan kulyak naira waina tawaqna kat ars kasina sulka wana kat ars kasina hupada ka harikiwa mun khabkhit qilqans yat khatans arsuns pen as khabkhiu ka toqit khumah kun hamagis amoit askta yat qani dona kan askini khiyati jasis pachat ya khamoita hilatam ma khawkha wain tawaqna ka kium hichapachanha yataqan munapkhiu no kampirusa hilpacha hawaina tawakuna kaha ya ka sañan ya kamo una canio no ya kamo una canio modernidad uka kofu pana kahmuna no y uka na ya takema yakis cañao pero maisa to ketsi kitina kate ya te kaimuna bhe pana ka chamanchaña no uka na ya hamoita hilat ya dia kau khabarana ka saka likaton qin chikan jas kulyak Kim sama rapucha. Kim sama. Walik. Huma linguistik kutoqin yatis ndas tistawnia pusitir so wang tustawa kurihama kik sok satoqin ni kawaita yati chirina ka askiri khabat yati chasip ukai haniki chawga toqi khach amanchasqi aka universidad skul hach ayati qaindanakan. Hach ayati qaindanakan ham kino aka upea sanyani upea hach ayati qaindan hukamara ki umsa yati chirina ka amancha sipkiwa ay mararusaha
kunateja uka hach'ayateqa yuntanakanja utjiwa carrera de lingüística, ¿no? Carrera de lingüística idiomas. Hizo ukamaraki utjarakiwa especialización en lenguas nativas, ¿no? Castellana arutas, ¿no? Ukata ukamawa yatichirinakaj ch'amanchasipkiwa aymara rusuj. Ya, años ukamaraki. His. Halilaki pararun tañar kabaja arura kata yatichiraka hubarakawarut arita parakta aksa Bolivia TV identidades wakicha uitpachas kirihaba waina tawa kodagar araktaya phaki puninyan yaticha phaki puninyan tasking sach amais anita paraktawa kulyaka naira kurhaba kisa yatichrantan qailtaka haile winakampe katokit arhait abkharakitas ma umaha nairakat waqt ayastati qilqtati kwaihisktacha katokira kata kurhaba kisa tichawi haka haile winakampe Yatichawi haile winakampe wali kusawa, ¿no? Ya. Kunateja más que todo buena caja. Kusa poniwa haile winakampe yatekay munap aymarat. Ya. Yakap haile winakaja. Pankara naktoqeta o hanukasti uiwanak toqeta ukatoqet hayuwina kahparla ukata ukaha wawana katakiha walikusa, ¿no? Jopana kahsapwa acá hayuwih no sé sañanin tiula tawa, ¿no? Waliji wakira kisasa sabjaraki ukata walikusa ma aro aymara hayuwina kahnya yateqaña. Ya. Kuras qipam danaga uthaski sañani kullaka naira kunam danaga uthaski hukampich amachanyataki. Hutir pachataki hanayaha hukampi de unak luran monta ukata yaqa inteligencia artificial sañani hukampi nayah irnaqay monta. Auxaruya aymara rosa chamanjay montaje. Hisa, yaka materiales didácticos ukampi luran munarakta ukamaraki podcast yaka casta materiales didácticos utjiwa, ¿no? Ukata ukanakam nayaha abnakain yatekay monta ukata ukampi yatichay munarakta. Halilaki pare kullaka naira ukabata hupampi akalawan aruskipt asktan kullaka naira saskea tawa hawilt oibut hisasira ni atukuye khanyatay ukatoqi hawilt awiyana ka Universidad Pública del Alto Toquero. Citas Convocatoria histanua ka lingüística toqero hawilt awiyana ka toqi. Ya waliki ya. Nayahan chitaham hawilt aymunta kitina katean aka wakchawiha unchukisipta. Taqi humanakaru hilah kullakanaka wayna tawakunaka ma convocatoria utjiwa kaisa carrera de lingüística uksatoqenha ukamaha hutabham kalkanta yasiri cursos prefacultativos ukatakiwa, ¿no? Maukita castellano aruta. Ya, la invitación que quiero hacer es para los cursos prefacultativos. La carrera de lingüística e idiomas es una de las carreras que está fortaleciendo el idioma aymara y la fecha para la inscripción a este examen se está ampliando hasta este 12 de octubre. Entonces quiero invitar a todos los hermanos que están viendo este programa para que se aproximen a la carpa que está al frente de la UPEA o pueden contactarse con el licenciado Medardo al número 712-31-203 para mayor información. Así que les invito. Hawil ataqtawa hila kuyakanaka. Aquí por ahí ukabata ubarka barka chila kubarka sawil oya parakta bukaqil qanda yasib khayari arura kasata yatkhata yataki hukampich amancha yataki inglés ukaruna yatkhata parakis bausa si sopaja sawirax tu akalwar ukaba halila aquí por ahí barka chila kariponi arbasib khayari ti kuya kadaira tukuy hayataki haylenta wayari. Waliki ya maini hayuwi hakamsiwa. Ahawiri miyatwa hilirmay kumpu chapatwa taketlat asiri. Ahawiri miyatwa hilirmay kumpu chapatwa taketlat asiri. Iwi hasa tama chunyu hasa pirwa ukam sutinitwa. Kayala ukabaru kawa kichau tukenyari la kapeja ya kauru kabaya hiki sin kapa. Allá aquí, Franco, ya